gazeti yeli tukolia lero lituko li Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday tariki na 25 cy'umutinyu kabere na February asomwa ko yo 2026. It's a very very good morning inchebu na botambe nguru kwa MC Dudus na inchebu na botambu mwachomo tegereli konkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi njema sana, Mungu wetu mwema anasaidia sana bwana. Nyasai nomuya Chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere nomuya mabira ya na yogo kumia yani ubwanche ni bwa ino bwekerengo kiguru chinguru chia ina chichia toretero bwaro kiere manyara ere Nyasaye utachaye tionde na ringi nande nabeo kale na kale nere alpha na omega ngenche yayo mochakano no moelio ingana liaye na machale moyo amaisa yerene netaya neli etaliaye nelimo igakuru kwa Nyasaye tigatigare ko banyasaye butambe talira maiga yo mushimu wa Michael Moseti kuruwale chisemo chibe no iga kuri present abantu balia wabugato wale mase bunge ya county ya Kisii. Asante sana mheshimiwa Michael Moseti. Mbona salimia sana Brigadier bwana. Asante bana, salamu nimepokea. Asante sana mheshimiwa, is one of the waheshimiwa ambao wanatusikiza sana asubuhi hii. And we don't take it for granted. No, tunashukuru sana na tunasema asante sana mheshimiwa bwana. Pamoja na wengine wengi ambao watoto wataja wote. Ni kweli. Wote asante sana. Tuzame ndio. Acha tuingie magazetini. Nchebona botambo bwanje modereka bokone bwa gazeti ya Taifa Leo. Lero gere yiki tariki 25 cy'umutinyu kabere na February asomwa ko yo 2026 litukone li Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa bako kwa nene ya The Daily Nation tariki 25 cy'umutinyu okabere mwaka 2026 litukone ko Jumatano. WCW. Manake ni Women Crush Wednesday. Munaijua sana hii pamoja na sigara. Lakini sigara ndiye anaielewa. Ananifunza taratibu tu. Nakwambia ni nahodha wa kikosi kile. Mtoto wa kike cha watetezi wa. Anasema yeye ni mtetezi wa wanawake. Kweli. Ni lini wanaume watakuwa na mtetezi wao? Itajitokeza hivi karibuni. Haya, siku moja jaribu basi. Haitakuwa kazi rahisi. Sijui kama wanaume wanakubali kutetewa pia. No, ne umuntu bolete. Ondete utatageti kwegererwe nse. Okay. Iwo kwerule. Ndate banichengera bwango. Okay, kolera. Bona. Wokora kolenga lige dekara to headline gazeti ya The Daily Nation. Iwo tali kwa manjumati. Tujire kwati yataka kukuba hiyo jigwerobeli. A headline ya The Daily Nation yakotebanga the Russian mercenary. The Russian mercenary. Muganura sepeji akabiri niko wote bagekanga yabereke gukwaneka ngaba Kenya ambale bari Russia gusaba ntongo so yugubale ya sense ya Russia senchera geto yobotutukanu bangainire ngango kibale ko koremere mugetorore gwaka na kibese chingiya, lakini at the end of the day ndio bakolera kubekwa se esegi gati ya Russia amonense ya Ukraine. Abandi bakule abandi bari missing story chinyinga sana bona ga bateberengo mongwa narawo yomo gubatirani kwase obwatiraniriye ase scandal yega yo basoyi aba Kenya imeyense ya Russia mugusiole bona 33 years old bana kuruka Festus Arasa Omwamba. I like jere kwa somira Marieta hiyo. Napenda sana. Umelegeza ulimi, umekaza meno, umesema watevile kabisa. Mungu ano mugusi. Peji akaperende bwato mugano. Mugano na watu botukano bo kumisane kiare ko tebekana no ende ase petition iliyo kumurusigiro oliyo babisi. Nero begeta petition ya se kagabero. Nagenda tekoli unabanya nyimbo. Koligi wale nabanya nyimbo. Mugano ni ora sepeji akabera sika seti ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, lengo ni one term. Eti lengo ni one term. Anasema nani huyo? Ebichera se gazeti ya Taifa Leo neyo mo senator we county ya Nairobi, muraibu abakase bunge ya Senate no mo secretary general we kama ya ODM mukwanere Edwin Sifuna. Edwin Sifuna amesema lengo ni one term. Amesema lengo ni one term, na ndo tebirenga na bwate chinga kichinke sana bujiko soka kurase kama ya ODM. Na ekera ko soka kurase kama ya ODM
igatagete gosoa Sensemelia United Opposition kweli kabisa ekiagera ebirengereri ekerengereri nekemo koligie mbinu yoko murusie kirogo murayobono bwense ya Kenya gatano ngumukwandira Dr. William Samoei Ruto mugano ibu noko yoerera gora sepejia kane weka sepejia gatana segote banga Sifuna open to working with the United Opposition ndio manake sasa na wakiingia na gotevia wakiingia hapa kutakuwa na kivumbi kutachemka sana hapa kutachemka itakuwa ni pata shika moja nguo kuchanika nakwambia hapa kiagera bono chinguru go chiko chiraji ko doubled wala jiko tura chinguru maradufu in fact mbata ni mugano ino yora sepiche gatano ndwera niyo rote banga abara ikorwa Sensemelia ya alternative government not United Opposition but alternative government nigo baburirio murai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto kwimukie gatambukiro na gutanga abantu bakoreta chiburoburu asemesangarekano ya siasa nene mesangarekano ya barai bali bakororekana kwamiririo murai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto ngira ne magega asepeja gatatu my brother dos bagotebanga reign of terror return of dreaded border gangs ebi bago bono bigutumika chipigipigi cha border ndigo bya kwanekere go chaka kuira na asemechi ao abo bago terrorize abananchi sana na kubaibira na kotigira abande chingoma in fact gega chibicha chibekire gane cy'abantu babere barase chi ward abo bwate chingoma chimbe kubwate kana no gusagano nebi bago bigutumika chipigipigi na kubaule bintu byabo. It's sad. Kazi ipo. And yet we have a Minister of Interior. Akorokwa Kipchumba Murkomen. We have a Principal Secretary of Interior. Akorokwa Raymond Omolo. Kipchumba Murkomen atabanga umuntu ga imugeti tiagasi akagenda akatiajara weko banyana azumuza garwati. Ngayako yerus. That's a very important question. Yes, bwanjiro umuntu imugeti tiagasi utariye serikali. Korengana no butuki bwabo kerugendo bwabo. Shida lakini ngayako yerus because in Kenya serikali rere maede tiagasi njiko rwasi Kenya. Irenga jire uchiko bwatu kurwase police station emanyirenga twa watu ke tiagasi 20 ndiyo gaya gusa toyo egubero yewe yemo because yumo Kenya for example osakogenda segeta seni ya Kisii Central asumu wekano umuntu rago the number of tear gases chiro asechibekire ingi geragere chiro it's an OCS yes because he's an officer commanding the station yes na hiyo ndio wana na anengora ere sigoro ye tear gas dingo boli gore tear gas yongereza okay ayiko ruzie tear gas ndiyo kora se police station na onyengo koro ndiri mosi yes tinko jara waxes tear gas no ene bunduki actually gokobeke ya marie kero kwa rule gas no monya nyimbo ya registrunse kero ko egwa igoko egwa ya registrunse kwa irwe bunduki namba sasi 40 for example ozeikomi yes aberigo and that's what the law requires ayo no ndaruzi tiagazi makenyo kawaida okay lakini na vera nyareka ne kyaronyo monto so abisi yayo tamanyiria karosi bakecha agakore bintu bya agasoka kagenda agasoka saa 9 ya mabi gongoje mbere mwana kosoka ko bisyo mu waziri taptara kutoka bakale asabu no CCTV iki anye kukwanira ko ngola kukwanira nakura ko leto tamaidi umuntu so abisi minister ya interior bwana tomanyiria eningo watema gokie gasi agakoroge chaiziri yakasiba kagenda wategera gashabe cyangwa yetenge ubuzimo karuga ngaruge ubuzimo abolete kidi kazi ipo Kenya inatuonyesha mambo anyway roboti rwa Edwin Sifuna bunagotebanga igaro chinga ibirengera rine bimo no rora sepicha kabira at the same time boni wizara ye chisemia iga Kenya igera chikuenyora sabe sana ikegere budget ye wizara yo igerachie ekokeigwa ase shilingi bilioni 111 nukta yemo korengana ne budget ya 2026-2027 tebirega nindo je yomo likibotamba se wizara ye chisemiga moske Professor Julius Bitok no generally amagana yichisemi Kenya na watombo chando monene bono kaba goteba iga in fact bono iga kusia no yebije bichi oroche budget ye igego chigoke igwase financial year ya 2026-2027 nga igone chiku affect free education. Do we have free education in this country? They say it is. No na ko boli nero
ebagoteba nero lakini airuma dinero epeji agataona limo agi otaraenda abo otaraenda sepechi iyo mugano igwate umungwano uyu guru kwa rasa na ora sepechi ya kabire oroboti ndura ndagete nsome bunarure ardhi ya ikulu imenyakuliwa na watu binafsi ikintika sana kinataka tukuna mai gaba brother dudu si indibono twale gukwana inga omugano igora sepeji ya gataona gatatu gaki ase controller state house controller igakoro kunga kato olemetito abebedie ekomiti ebunge nga abetu mugoziri bubule ndibo matuko makavono I can't authoritatively say kato olemetito igai chane tia babunge kerako batebi nga obole mu bwa state house yes nechi state lodges une ya kisi igaiga ndio ingamale mayuni gakurumire n'abantu batamenyiri aki tatankie ko muntu bwato obole bakuguruma obole wa state house okay kolengana na records oyo gurume deningo state house yeye bole mo butebwa title deed kira yari ko mahete ekero bole mo bwari kuri ku state lodge une yakisi yegitire yes title deed te ya salia ngate title deed as mebo oyo naende boro gonge wanero bwa kera gimitire nabwa title deed bagere to bole basi bete chando so no I don't understand this thing o mai tena ko tenga kinde nke dari ko yari kare miense ya Kenya ibo muntu rabago dekire ali made benga ki soka kuruma abu bwana ntaite kutuka chingo kasa aso kiri sakari title deed state lodge ye nkwaye ono Kenya sumu gwikana abarayi babasaya bange kwa ko rabago joro umba to muntu akupima igabwe dekire otebenjo murayi babasaya naendo babo ntesturi inkarasi gai digo officially no omuntu wedekire abura gwagoteba omaitira ande wedekire gwedekire ire nari abantu baje kuminga kai egenteke akumbe ko yegere vacant no na barandi to wedekire ambali ngaba wedekire injiri baniri kongwa wacha gukwana magara ali makuru kwa gwika na ya modo wathe abu aroche keria yo gwachakire kubana wathe ya bwato kesa ndaka ko branch ngore bire muyo bani abo wedekire anje netwani ata bigu gabona tata mugano kiyo yono gaki abambara anyway abambara bye by the way wata mule masjid state lodge na state house madali boli bwe lesumbuye sana tiandika digara liboli sama sikaria bana bono ndwe rani opi bono iga state house yes serikali ge watu murubuli bugo chigo spend 1.03 billion Kenya shillings ndio aso ko renovate state house na state lodges in the next financial year. Financial year in fact state house ye gendrete ko renovated Nairobi president ko tebekananga njuzi aso etoro robwango iga moisonde omumi agaso because konya taikoraro ikiaira ne ndete ko renovations na enda se budget bono yo mwako yo gochigocha ibata kubeka 1.03 billion ko chikoendera ku renovate state house. Ronald Mayaka president ne property yense state house ne nyomba yense tikaba tugekero murayi wense koranje tikaba tugekero murayi wense bake chirangi buya barigiye bintu bacenja cenji ejigia ejitarakora wakwa chimwako oyo kya mwako oyo ko ero mudinyo sita budget yabe tubaka abantu bakemurungani you remember yes I do bona njiko ira na kujitrashari njiko jibasa njiko ira kujitrashari bajumbe gabatebirie kiombe kya bachori ne chimbe bya IBC nge budget imogoto ya 63 billion yogo chikokori chikuro cha 2027 ndio kakite kunyarekana samba sikani budget ito baete ya chibese babaete ga iganire ngeji nataka korre fige iyo asaba badebiringe budget ito baete ga kia 41 billion na mo corona bese chibese chise ne chiwa kolyo bachori banene bense ya Kenya ino muganora se peje gata hasire bosia nenko peje gata ndali mo sabu kwabe hasire bosia nenko I'm telling you tali besa chibolete tali kwebanga gutaraba yani kazi ipo
taligotege na gotaiyo wa ensemeli kwamiriria serikali igo actually bagikiri ukubwatu kwa bibago bikonyara bibwate mete ya makumbi ne bintu binde kuburukania imisangiririkano noro botu ruru ensemeli kwamiriria serikali especially abaraya barasensemo ya gusiga iga ase umuchibo songo engusano yarorekana n'abantu bagotebekana ngako bachiguni keroka ari ngwaro rego erori kubeku umuriro brobox gotebekana yabwate mete yune bakachinsara atano kabiri ni bwato mwarungana ki bono iga eorothe bekire chi county chiria chitangaine asokorosi amabaga yemeremo job creation automation and e-government services no gutumika magana yemetandao ikiranio bakorerio buya which county which is 7 inch amini usiamini county yatanga ine Murang'a and obviously that's my yango tangana ugo ndio kwa jamaa ya barua Irungu Kang'ata jamaa anapiga kazi sana hata wa Matangi pia anajaribu so chi county chiria between 80 na 100% Murang'a, Nakuru, Kiambu, Kisumu, Meru, Nairobi, Machakos, Lamu. In fact Nairobi akana agree because no eneo wakane parking fees ugutumeke njira ye internet iga yakoretere message you know between 60 na 79% chikaunti njirabu kisi igera se bracket ya 40 to 59% randere ko jinza alia. In fact Nyamire tutanganire tebosio because ya se category Nyamire number 4 kisi yere number 11. Okay, ndakubolia oroboti rugo arukoli mbia akerukuligereria ebwe kosa kwa guchinguru una Ronald Mayaka orangi development yechi county wire kisi county na Nyamira county county kira tebe ya korere development gose ya developing Liswali tatulia bategereri kiana ubarezi ground izo batotebiga kibaroje ere libararo ya yendereire nado you okay nabo substantiate nabo kurwe sababu ngaki eyego nateba igasinga inchega naiga okay gwe bajire kwa rura sayi roboti rwate bana rura sipicheka ya kaniye gazeti ya Taifa Leo kwa mutekeredo mujumbe wense moya orabu yo Patrick Osero krayo kwa nalija mira kigabo tiga ngeiji gaba na iberejire akizi ne ya Nyamira nabo debe dinchiyo ekereta ari egende togera nabo debe dinchiyo I told you here mugaba na bweka uti what are the senate yarenge gore lia mabo Monday ya lengo gereta ari gochaka yes igotara runairo naro ngikina chako teba atebeta iguli bagake talibuya no taigoseka no kiri badaraye muyo bayete aro je pode sikajua hiyo batanga aquí akatanda na sare bayete kesa egere point ajete naro je mozika chuanga batanga bono bayete nche mundu gatebeta talibuya igotalibuya mugaba natebeta mwachinga kikumoranche kidera cha kukwana ati azo bwege bagaba namba ya setale naba gumenere babere mbayo ya setale no it is true we get it nabaro mugumenere bwege county ya Kisii tayo asinge njale timu iliende igonganyete ko Ranger Mubungo West mugiranga rache ku redeem wetera samangana kwani to Nyamira town igoro naro chokoli ogo sabe kwerende kurwase ase bunga naro choko kwana alia me project ya World Bank njia denena Nyamira siasoma ete is about perception nekero kwara abuniru kwara ndaye tori kense ege tengo kotebi por West mugirango onyaba bunge bali bagukonyarega asienko Steve Mugaka yes and noja kontebia agera wae maitro mujumba ojore na Jubilee yes lakini as we are speaking tai ya Jubilee na kotebia kiri kanse na somo jano kuchiko bana ndo likense kitutu jaje note likanse alikire oje konga machivu gwe teri katika shaka kiata bete egasian kongu sana no usi generally abantu bagulibiro usi egasian kongu egasine chebe kongu sana so bacholi bole bosia
tiga to kolega igatindo jigo sekenenge ga kinge nchumono aiga binga Wednesday bintu mulikera aiga vitali bike katika tie gazeti ga aiga pola utiri kurukunga DN2 tiga ngigerelika ki parenting asengenchere on Wednesday ngotwara bara makala maya sana ga kurukunga parenting ase abantu bagose mikunga kero bwato umwana kingwerere narakumubwata na ende kwa muskigo change nege kuba yeah, psychologists batebere ngentekega nigo make umwana feeling nanchire na not valued mutatere buya yeah libagali yo kumubeka alia umubekera chitoi nini bla 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 tatero umwana when you allow it when you can mungu anarege ukoliyo bakonya kubolinga nkagenda nyagitalie yemo nkabada diagnosed nkaigwa machibwa mangao yoburwire ntabwati nkaigwa maliyogo yoburwire ntabwati na bere nkunyu for 1 month liji kondi ngalao nchirinde nyoro bwene bwana nyakubata records gade ine regasi kia wenda kole no ni ku consult aba wakili consulting aba wadi ali mu wakili okay nyakabwata evidence na mambo kama hayo ali mu wakili hospitali itamkompensate musubati naraiga gade ingia beta senye kitali yamo ime mu chibusongo musubati naraiga ole 36 years old igabwatu musacha bataranyomana lakini musacha musani oye babwate mirubiriyo gijonyomana ole 40 years old musubati onabwate bese musacha okonya nabwate bese lakini gasi yaye kaera kero yaera musubati yagade musacha ngabona uri bakuna kuchandika abuo tokocha mwana paleti kuruorote mekona koranga na kibintu biko ba bure kabisa musacha oyo jire mu musubati oyo bure kabisa tegera ne gasenda koro mugano mchaho jigokoro ragati agiri kosta bwati bese gasi yaelire okay ayi kumoine bono musubati oyo nero responsible nero wakana bills cyose nero wakana rent nero wakana ndagera nyomba nini musacha oyo orore kande ko comfortable bono musubati unkubuli arega I am feeling like I am mothering a grown up. Am I being impatient or this is normal? Ehigo ikebebo. Egero musajo ye finally. Oikaseri ukuru asayo. Oikaseri ukuru asayo. Osaja kusibye binto. Egetambo kero giyo basemi already is an indication that all is not well. There is fire on the mountain. Aye. Tata. Omusaje nkiago chigokoro muina senyumbe yatari kwakara mererenti. Inkiago chigokoro. Nduri kukana aboira. Kiasa masikania manene. Yo ni mtu. Kora iroko kone nyombo tari kwakara mererenti bwana. Aye. Lara ni bikoro topagoro. Lakini abantu teli abakungu akija sadi atokoje. Tawo cyo mungora getura irasia letu abaja bulero. Omungora taraire. Mugoro inoro araire pitato mukuga magumusiarira macha amuliro ayete bobe ingi wose igubona ke kukia berega same sex relationships among girls bona iga bayibuli niko babuli gukwandira abana baba banyaruka yarorekanire kolengana numugano oyo gaiga ngaba subati ibakale gutwarana lesbianism. What the hell is going on? Ebireje bidata bitaite kwe reform bichese system gete yoko kubisa bari equally we welcome mindu toko byaregani sometimes ebinte binge tuwa byanjire na nengo tokoli biregasi yokumi. I'm telling you tuwa byanjire ninjiraki abana lero ngono na abana tate discipline yalengi kale nero okuno omwana obando mwibuli yabo yakuruzerijia aye ugochezole no enyomba bona asiya igeire ni musarano kati omwibuli omukungu no musaja kaki omwana oyo ngoitwale ostali goito njire kwa mwagire teli ngyo goitero omwana igwete nale omanya ko kaja mabinga gi nakolira inabu atention Salva Kiir Mayardit no murawense ya Southern Sudan igamo butetemere momo waziri w'ekibese naro le video getago tararia Ethiopia gere barayibenze ba bechinze batwara musankano nga kumisa na omwana mokogoti oyo kabero murawense ya Zimbabwe muruke Robert Mugabe igaira twaseke gambero ase ogotema agokora obuiti. Nafikiri tuende kwa dondoko sababu ya muda ndo masaa yamekimbia sana because tuwato mogani mkuru wa saving ya KCB Orosagerwe county ya Kisii badia atakuwa hapa tukua na rigoro ya revisha
na KCB ushinde mwancho motegereri gotobose kuneke minoro tafadhali kena bogo chikumanya unoko bumuwi simambia bona. Acha tuingie Muthini Machakos. Muthini Machakos County. Muthini Machakos. Bwana mukungu bamenyete no musacha buno mukungu no musacha equally baramenyiramo asigika gitari geke umwakanire Chiombe musacha wakanire Chiombe kero wakanire Chiombe ebintu mbire binge bikoba confirmed na nonye gutete kumanyita byo mukungu negero waji akanire buya atuwarire entitlement. Yes bono umusacha wakanire Chiombe umukungu akababona agataka naende ko komera chingunjara cyobo choe musacha kumutebinga aye no maida no muntu ngolete karerete ga aye ubwente kubwati ndongo teba. Okay, inkio musubatu yae gokora huko misibf goke bunere kawaida huko enena huko enena wana musacha kumutebinga no maida no muntu ngolete ga karerete Chiombe igota kere ko banse yane na ndo igwere ndongo tebi mukungo ko matebi yaya okuru Chiombe na masikani bworogetie talinga gongolete na masikani na appreciate abayibolinga ki na gokore gente ke tuko ba ko bona kiabeire formally yani ke buna getakeire ono musacha ko matebi yaya ni be yenjera nale ko yeliga no muntu ngolete boli ayengo golete ga go ikobense yane na ende go understand kire gento ngoteba okore buna antagete mukungo ka matebi no je tori kongosa kale como de ninki maete asma drama ya no mukungu majete bintombira abasache bintombire bikebike biko bagecha you see nabo rarusi ke koro totigabu okanya oira no nyono kialenga sikire na ndi manyire kiwaye kobeka mambia ni manyire bo na yengo kwa tekerengera libo na ndebo no musache bintombira kwa assume ngeke omuntu ndiko manamanye ngiyeta kere gokorerwa akore na ndo musacha nabeta kubulira kindi mochando agekore lakini mochando ucha kuruereka rubo taita okorege toete akoregi akoregi ekore ne mwika aso mochando ucha kukugajero toke aende I'm telling you ngoteba to gari umone na gokori family bintu gete na yo muguto ga musacha ya gokori family ngana mate gokori bintu gete so bono ikente kigatware ngusana no gikagenda sabagaka bagatebi mukungu shenzi sana uikuigwero musacha litangani yes unagoteba correct Chiombe go chak asengencho etakire ko bafomonga no kwaretirwa rasmi igo ikobe go kuigwera kabisa you have shifted go cha say authority mukungu go chigotema ko mugiro go sibaka gatori go kwana karua mwensi umukungu aigwero musacha wanigente ki wakerete liberera na ndeki aretire umujadara moke nga Chiombe kare chigwakanwa na siki chigwakanwa no appreciation ne lazima chiakanwa ena otebia bunga mna wakwana initially nga na appreciation yes no mujadara nagotebi ole mujadara ogenderete mujadara ogenderete ngaki ne Chiombe chiakanwa ne lazima chiakanwa ama namna gani nere buya chiakanwa ate kwa kebe kirenjera gete na ende nkongu ya matena were umatenjera kobe kento eru nere buya chiakanwa nere buya yes turatumika terminology nga ogwate banga nere buya chiakanwa yes na ende especially ko watch nyoje yes chiakane wa appreciate ya baibuli yeah chive in form of money chive Chiombe chinyene it is good to appreciate why na ndo musacha ara feeling aga kugolete ensego chance inga Chiombe gwakanirete igamigira kamitwa ndio akajiakana n'ubururu na bitterness getaga situra gojiakana atabwa that freedom kurume yaye ndio lakini tatwara option na bara alengelinga gakugolete
naye enchera OBF naye njero behave. Tumalize bwana. And I can tell you, ndio amasikani kwechasomo sacha abasacha bakutranslate amasikani yayo koba love. Ni kweli. Nothing magical about it. Ndiko kwana mange kera Kwa wakwa. mugani nara ya tukole. Yes, nyore gazeti yao ya Taifa Leo bwimanya yemo na yanda mange sinchira yo weekend. Ya The Daily Nation yetu kule rone bwata mange yenyoro nyari kwimanya. Ayo narairo burito asa magazeti aseritukoria rero. Wewe ni member wa kikundi ama self help group